Kejingyo ya lailan kitrok ki bakit ya kijingkia ke bapalat put kala penlong ya ke surok ke bana arpomer hadu so khwai bakan sator nejat hagi babun ki benta jongka bat ke bakampen sir mensim shushu kadai na ke jingtua ka khando haki jaka longriat ka ba ha kanu ke por ka khando kala bantelap wat ya ki ying kisem jong ki nongsong snong ki basa hathem jong ka te surong Halor kani nakaliang ka New Trap National Youth Front HNYF pahamaulen Arpomer Circle ha ka jelam khmat do ba George Tangsang advisor harengkat ka jingwan man a jingkershan ka HNYF Northern Khasils District Lingbao Jones Secretary ba Alfred Malay ha ka Praterik Nailor Arja Arfusan kilalej banyakendu yo Deputy Commissioner ka Riboy District u Abilash Baronwal IAS na ka benta ban ujor persya halo ka jingyai laitlan jengki kali ki bakit khia palat put na ka tei ka surong Henry nak jimomdon u Deputy Commissioner ka ha office trekam kilalik bani kendu no ya ka additional Deputy Commissioner ka kong B Rani MCS haba keren ci kilar patai kubor ka seng kal ong ba lengba ka jingtho kala dawaru ban khang mardor bat bandum sya ya ki kali lani kitrok ki bakit khia palat put bat ban maramat ru ya ki jaka bala sator jang surong khamtam ban kenro no mardor kat bala ki benta bala tua ka khendau haki jaka ka balongriat bat ki bodon ki ying kisem Kepala ban bu jingma sikat dei ki nong song snong ki balahap ban song ban sa hapadeng ke jingsir men siam jing julor ketika surok ke badon aku arpumer de nak kalian jungi kas seng arpumer sarkil ni da support jur ya ka distrik ibu kawai baka la don bentalang ban ni ban khang persya jadi kali bawan nang tegi thai hamtam kani ka surok ke banda po umdu syadu arpumer umbapila ihi bakala don kejing tua hakaba itu gunung senong kali riak naneng gunung senong babun ma don kepo pat kajing julor ka bala ima banyak ni kali gi bahe te nakaliang jing seng ngida kerpat gitu gi alsen truk ki ba git overload hendak don seneng te nakaliang jing seng ngi khan persa te ngaso ban ong ki ba adu ba phio ikni khmor ba menta ba ka kali jing sobha wono nya chut jaga pada kaliang keseng jungi ngila khang persa pada khyu kepor ngila bu jing tho Saka Police Department PWD bat di Madam DC hang niru di Birani te ila ong ba nagliang di sim ka adistip ba tenge lagi jak tu kali ki bayan BI te nagliang seng ka apna skill ka kentu ki pai ba berkhoi baginya shalem bat ni sipor tat hadun lapan ha dia ketuk surok ka bla julor Dia berkajing long juman nang ta ka kit ka ba jong kini kitrok bekit pelat put apok kadong kadong riboh jingi bami nakiwi ki surop internal road ki bami apok national highway kamtam syon ki thany mahoti nang ta ki thany boy rumbong di molosnai bakum juru kamtam kini ki keli ki bami apok arpumer napo ki bami nambo umdu bami apok arpumer bun kitrok kit pelat put haki kendai kerwiton marba Hari ni kisi keniat sengiru keladon ke jingja ke ba susi ke ba suong nak balak ketak ya ka song sup song sungai jungji nang song snong juga ketika arpumer haba ketuk surok ke ba mi nam du sa po lailat arpumer keladon ke jingtua ke surok tengi ngiwan ben kendu edisi te hendai ngila yo ben keren bagi di kong ni Madam Birani ABD ben kene ke surok bakin sobha bacimkia nang taru ABD ben khang ya kini gitrok ki bakit pelat put bakin de benyaj banyeng hakun ke surok namar ba kadon ke jikta namar ba ini ke surok kala bantua kala ban poisu poiru haka jingja ke basusi la sai si de ha kene ke daung ngiwan bu ne ga apil ke jingtho ban pan ke jingirap mati ban pan ke jing pinsai na kaliang ki bakin khang mardor hai bede bagi ini kali ki bakit pelat put ya kene ke jingtho aman shua ke Northern Region kala ada bu ke jingtho kalau aku piru ya USP office yang ta DC main yang ta pada ya district transport officer ai bede begini kitrok dibekit pelat put mar babun hi suong no mde tang baki ya bekenduk surok dan rewat hakini national highway ru abaki kit pelat put kadon ke jingwit na benda kinong yat nang yang namar bateng teng da kajing pelat put jungki mar baki mla ban pembiang ya kajing yat takum kalenti baki de ban yat teng teng yat na karong saj agwade ban ai simpas mio te teng teng kawan rak ro kajing susi hakaba poi sya kajing accident kaliru de neng ne kadau bana galiang ka Northern Region HNF Northern Region ibu ka apil ibu ka sono ngidiman ba administrative ba gade ban sim ya ka jing sinjam ka ba
hakmat bagi di bankang ya kini kali Bukit Pelat Put. Habatin, pej bahagi Kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya